Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kadang sering ditanya mau pakai dua. Yang kemudian baik tengah kadosa menyahan nampu maaf. Nampu maaf mandum nampu maaf. Hai mus, baik apa habis paket ayah. Nyepurle siaran langsung buat Facebook aja buat wifi aja. Oh. Alah, hai mus bajing. Kabuno kadua bak kudai ke mu iya tabo hana kajib. Kan han ku jep hai pungo hai ke nyo ban ku bak syaram tang tak le jep ina kata pe ka. Bermiah kajib iya apa teh deh. Alah, hai pungo hai be lagi yang kakeng kana ke nagi hana adam ke. Hana mumpu ke bu, male de gedih dengan lega. Ranu iem pe karu. Munya hana peng yawo yu di banle ya. Berpesan il he boh jet lun bayu. Man so sit bayu nya kendron. Hai kenta bayu liga ta tiga go. Okey, hutung bayu han ke aku bah peng ujak nganjak waji tu ke. Tat karu ne go be sengap roi dua na karu. Ya ka si raya mare. Mana dak raya mare sepola kau kah ci. Alah, beka be mau pakai le ayah. Nya matan da job lawa iya ngabo lah pi mau pakai. Belum lun yo belau adik, ni aku yo belau adik. Sini ya melhe dalam kamar tiap malam. Ai mu ipu mudahnya. Pertai melhe. Maka ji lung be aku yo belau adik. Abih ruhum katu memandu. Bukai tak ngai pe iya lun pegat. Long boh mana oeng taboh. Menye ayah boh mana weng, ike boh itik weng taboh. Jadi sang habis pengke orangnya aduh. Bersambung. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya dan share komen like cara subscribe.